Kau mawhanga sa ui pukoko. Kari ai de kako atuno. O te whatalo whatu i le mai mo mai isu tātou atunu i le nei fo i tūlau le tiafi. Whatalo wha i le nganga whaalo alo Samoa. Pa ia malu isu tātou atunu i ono pa ia malu masani. Pa ia whaatala le lei, malu whaale atunu ia tainane malu whaale malo. Ia le tua, ia ua mau fodi ni lau lau tāua. E batu ele nei pasi silanga mal whawhiroa i alo ia pa ia malu. Le tapu inga mau Samoa lo lala i Samoa matunu mamao. O manatu e batu le nei whasi silanga ma le whalau loa lo ia. Ona wei ko inisio tūlanga le marufia o tūlai mai ia te au nei. E mei sirwhai ngā malanga mai Samoa na nafi. Ia ona sa inga tongfiti mai Samoa mo New Zealand. Paula leo le ngango le nei fasi silanga ina ia mau pele to pae ma ia wolfa poleina le paia malu shotatu tru. Ole nei sailinga nga sengase ma le sailinga tongfiti waleba ona tau ona fatino ina. Peitai ia na ia lava le nganga se i fa mai a leita o manga o tapenanga. Le tato whainga malo fifiria mal fatau tonga. Ia ona fatau uloala ia. Ma nei fasi silanga o tu ina tu le nganga whaaloalo i lau tapo i mai Samoa. Ia o loo manuia me umatalu na o tau nuu mai le fia na nafi. O le mafuanga me le whamoe moere lava sa tau talangi e lungo nisi fo whatal te mnoanga mtusitala. Ia ono loo bae sa fia i tau lumanga lo pa o le whasolongo o tapenanga o le whainga balota. Eitai elo se mea tele whapole naisho tātou atunu. Ona o ti osu stai tūlanga whamoe moenga ua hautua inaia o e li imata mai tei fō mai. E te tau pēnu sa e vaisia ki whafo mai peo tūlangai. Ia, mor si whina malu le tātou atunu ina ia mo perto fi malie ia malenganga e awal whapoleina o leo te manuia. O manatu e watu ai pesa o tau talanga whapenei i le whale mai o lea o te malo loma i ai mwhasolo ai ia siaki ma mea uma. Mo lo tau nu mea uma tulanga manuia ia me se foli tapo e mai isu tātou atunu. E mo le tuaile nganga whaaftai tele Samoa tapo inga mau au whainga lunga te tofi e le tua a me se fo i le pa ia o le malo. Ia, awal whapolea. O malawa na tu mata manga me umal vai aso tona i sa to e fono whapitoa el kapeneta i le Sferele ono nisi fu ngai te tau ono whatulanga. Ia, o manatu ai te tau loa ona whaase e tua ngalu mo nei te ia usau sa ili tong fiti ina ia mawalo malosi. Tau a velfa mo mo jo tatu atanu o le palawina wa Samoa. Manatu ai pe tau lava na watu same taimi ama watu se updates wa pene o lea o te manuia i ni whalema i miro moa. O lo to ai ma lo ai ia ma wha solo tong fitinga i tūlanga te tau ai pea i soi fo ma lo ina. E whanea manoi mo le tuaile ngā ma wha tele ia i la to umana tā penanga nei wha moe moe. O na pela wana silifia ia e leo ngafa tauli maina sio tātua tanu ul temi nei. I tūlanga o le whemalanga inga me se foi tūlanga masani e momoli mai ai ngase mo sio tātua tanu i nei New Zealand pe o tūlanga masani. E whafta iai na iau fo mai private. Me se foi le fionga le liminsta ia ai ono ai keloma mo whaafsota ingo fo mai i nei New Zealand. Ia leo o to mamalo lo mpasoro tong fitinga ni au kilani. Ia me umalava ia o lo manuia me i le pasolongo tong fitinga na usawai. Mai a foi ona fo noa kapeneta ma o tuatul fatu tuanga toi le fionga ile. So i palemia le fionga ia Muripola ana Rosale Morio. Male kapeneta e fa solo tulanga O mai ona ta pena ia i le fa moe. O ngā luenga whātino e meisel tā penanga o mea e whaasolo aisho tātua turu nei teimi. Ia, awa manatu sa mo o lo lalampa pa au ia tunu mamau, a inga wo mai masani, mai se whalta po e maisho tu malo, ia, no manatu lava e awal wha po le tele le tunu e paisa whazin silanga wo
taunu mai nei ono tulanga sesi tulanga fa pe e tu ngā tele ele ai Paula Valea te fa taiwa mo for time you te sa siaki fo mai en fa sina malo longa le titi ya lo mai o ringa tau sanga le me umi a wo manatu e tau pe ya ona mo malo longa mo fa sini nga malo ya wa mnuia mo se fo malo lo ina le ya u fa pena fo en so longa le fa ti no mo ta tu nga le uma lo fangele tua sa mo la ta po mai mai se fo ile pa yema lo malo sa mo lo la lampa pa au in New Zealand mai se fo I ta fa fio le lo rangi ta to fa no manu pe le tua ilo na lo fam lo na le malo pu pu ta to se pu mo le to foi mo nga lo fa ile fio mo sui pa bia ma ta to fa nga malo mai se tu la na to fi uma o ena to fi fidia wale ta pena ina o ta to no fo England ya manatu fa mo me uma ile tua manu ye ta to faiva ya manu teleina le nei fiafi Samoa o la peita tu lava tātou I nei ka fa pe English tu langa mo le sile fia si tātou atru a le lava o tau sile mai o le whamaninga o lea o te manuia ya manuia tele nei fiafi Samoa manuia foi whasau sanga manuia foi whaiva matuto la whenga iai le nei vai aso tau matuto mga alwenga tātou whamoe me o mai le tua manu teleina le nei fiafi mos wharolo pai ngā manolonga file mu tātou tau pure le aso atai o wa wifi ba matiute mga benga mo uma mo sa mo uma me se tātou e au fai talo ya la foatu I lau tom tapa yo I fai o fangia le tua wala to te talo fa manuia o wa sa moa malona malo manuia ni fia fi sa moa o te alofa te le atu tātou whelo ai I vai sa fo ya manuia fo ile si ina ngase tātou parmia ya por a fionga la u del mariato ya wa vai lai kala ngomar ko malo dungon mo yo lai malo si ya ai na fautu ina fo mai ya wala ngata tau alwe ai fo mai e umile le savalina leo le ai mai se o le fatino o na trute fatai ta yo malo ile di mata sanga yo ya to yo la sta tom talanga ai mo modi fatai ile nei va ngala fiafi fatai ta tom tai sili tai sa ngale mu mai le soifua ma le olo so tatu watunu le fu tatu tartara no ai pe ona masani ai ya ile nei va ngala fiafi yo ya le va ya tu mafuta mai so tina ya talu papa fatai lava yo ya mole malama foi ana leila sa tatu felo e foi ya ma le fionga foi falolonga ma fatua ya la fionga foi ngaftas ya foi monos fali ya e mase ya tatu ai ngol motonga fatai lava ma futa mai ne ba ngale fiafi ai o le tulanga na tatu fa foi vi inga ma fatai le tua ya o tatu felo e foi temi masani o tatu proclame ya le na amata me ya na yuso foi ya to farva I malai ya asiata ya e mase foi ya le sunga ya le atawa kod fama ya fa pena foi proclame matango fia nga ngai fo faiba ya e pei foi ona amata le fefinei ya ale por proclame fa wau ya le sunga foi ya le atawa savea ilunga ole ala leo male ala ata ole radio Samoa ya ile tulanga foi pe ona ye le tautua la Samoa mai sini Australia e pa u fa kasiar kolunga e pa u fa kasiar kolunga o te tonu ya wala vale le fatu lima nasa tapena ya wa le mo so ko makota longo winga wala va yer fa fero inga sa fa fero ya ya nga yuso ko inga ya le wa ko fo fa pi ya ku ye mane nei foi fatava ya ona ato ro la ya le tato fa mo boy taro fa matai nga pasi se mai le ngalo ko ke lango le awal masima snow boys vai waka kaunga ko fo ya mai so visa o ke la ku ngase ya sire ka ko au yuta ya fa fela ya ti le prestene fo yo tato ai ngor fato tole tu sa mo tasi I yuta matai nga pasi mar fartu fo ya koko ya mar tato ai nga malava yuta pepeli ya le fo malangatu der malangatu malamana le la ya le tasi fo yo tamari sa fa tasi mai fai masui ole ainga yuta ya I Samoa nei ya le tulanga fo I fa moe
fa pese ina tato lulu ya le tolo po ile masina fo o to para stotasi ya ai na mo wai le ava no po le suyo yuta ile fa tautonga tato fainga malo fo ya fa felo e to malo so tato o tunu fa ta si mai malo so fo manuia ya fa tai tato sponsor le motonga yo fa tai la va le motonga ya wole umalene ya sotere yo o tai tato company fo ona o le tulanga pisi na ia foi inisio fofuanga fale ainga ya ai por aso tai au yo mo foi lava no e o foi tai tato company foi ia masiva ai ia tulanga foi ia tato tulanga ia tato olo me va pena ia wa foi inisio la tunu olo tustusi mai ni la to oloa wa ngalo ia tia o le si por kala me pa u ma le taimina na le fiafi le si fonga tai a fo yo ia le tama foi ia po le uso foi ya tuila e pa faftai te le lava le tautua yo faftai lava le tautua ya fai pea a wasio tato watunu ya wa fai lava auto ma fonga mua ya so taitasi ya tato por kala me fa awau ya wale longo puya li yo so tato watunu usore nge ya ka karakara ko ala le ali udi wa ka ko we siku ola so ngani udi wa mo mangu malo orka ko fa mo ya so ya ole la tau le na fo ya tatau fa fatai e tato company on motonga ma fai ona fa awau ya le tato o nanga ya tala noanga mai la lo fore o kota I samone mo mode fa fatai ya fionga ya le matasila to sursulu le onai ya le ala le pule e pe ona fa awau ai le tautua ya I to tono so tato watunu tala no le quality ma oloa anga tai tulanga tau me fale tato te tala no le motonga tala no foi isi au nanga tapena lelei I te wha mautu mai ai sa monei I le taimio o ta whaonga taimio wha lave ia ai ngata I leo nisio malanga e pe ona malanga mai fontanga I sa monei a wani ngaro tato motonga hotel yoe leo mata ona whanga solo mai booking mo le vai tau Christmasi ia e va ver tau sanga na umala o ke topa November te sema ai le lei ona ma fai mai sa booking I le tato fartali malo ia o le tūrele e lata I le taulanga mai tū lava I tono taulanga so o se mea lava e ke manga o whakingo kaulanga ia e mawhai lava ona whatinu whawhelo e toi fo iso tina ia taula papa wa pe ona mafuta ma le tato motonga ia ma le to tero na e tato malo e pe ona mafuta mai e fo I tato fartali malo motonga ia wa mapu mai ai ono nisi fo yo lave ia onisi zamlanga mai lava tulanga fata utonga tato fanga malo ma tato parlemene ia leolo ia lava I samonei ia fa felo ia troi foi ile mamalu le atunu o malanga mai tulanga o fa lave o maliu mai tawina lava ile nei vai tau ia le tele fa lave tau maliu o le si tu o mai tawina o le tulanga foi lele ua to tele la to mali liu talavou ya e peila ona matawina ai lungo pe ta failangi ya wa nga fo ngi me pe ta failangi ta to tilo atu ia le to tele ona talavou fia I mai o le tino ma mali liu wai onisi ele loa le malo lo sila ia ai wa ia mai wa fia I tai pe kanesa ia inisi te ilavo bo no fo le fatu ma o so fua ia ole tu ala va ai se fo mai na fo ia tato vai fa natural motonga ma naturalei fa fetai fo le uso de tautua ia ai tau malele ele ngata tautua ino shona ainga e kalesia tulanga ia na monotanga fa amatai fai mai sho mato asio anga fo tuai le fanga ia ai e la walunga me uma I le tautua ale waina mumu ia e pe ona mudia ia tato por kalame o fiafitasi wai pe onatu wai fa mai ama ka pe mai ma TV wai uma wai fa ola ia TV ale siko inga ma siro ma ko fa kani mai manatu le yo uma no la manatu le ya ka pe lo ma TV le vo mai ta tu fatasi mai ia le fofonga foi o pokalame le boto matata to pokalame ole
ngalo ta proklame so tamaya ta pa o fasalafa o papo pe ona mafuta mai fo ile ni vai ngale fa filo te o tama mar fa nau mafuta mai I Australia ya so uso ya au pa au kia asu le mafuta mai fa fetai la fo i tautua le ta mari ile tulanga fo I da wonanga I ai ngale tai tulanga I pasi la pasese e metawina le ta mari es kai si yakia pasia sunga fo ya o pa ia 50 tasi ina ia fale le ia le o nanga o se tamani fo ia reta fo matala lana tautua o leva fo nga lue ia nga luenga ia ma wo o la na faila na pasi ma au matautua mai so tato fai tu fo ia nga tai ia sunga ya Frederick Lemi le mafta mai Marie Leota Alosio ia fa fetai la va fata mai Tina Salima fui tufi solo le wa tu si vai le por kalame matanga o fio le tufi solo I yafi o society tasi ya o te lole a uli na le mai o tona I Australia ai po o le tu la tolu le fa o taimi na por kalame fo ya tu matai fa so a ko inga e yara kai minga ka fa ro la ka ke fo I kuf solo Soli, pa por mole a vai vai me kakari. Ele vai pe voi ala kufi ama ka ai o de fo ko mo ka ngai. Ya o Papo Samuelu matamu Pauli so fu manu ya fono ya leta inu lipi. So fu manu ya o fono topo ya fa tai lava o kalameli alipia. Fa tai de mafta mai ya fui meola ya ole sunga ya fa tete slate esta tango seui peki sita laupanini tau mataafa tasi pati taeu lano mose so gumnuia man malu so tatu watunu mo fata simai ya ina neva hona fiafi tunai matia de va pen fata simai fetu wao ya o lalatoa filonuu ya o tailua simtmai sisi boss loke Anastasia une ya levo ma huta mai so to fine Anastasia McFall ya male masiona ainga foi Australia ya onisi foi o proclame basania ne tuli ya o laisene la ma huta mai o Washington Seattle ya Amerika ya le fa pen fatasi mai ne va ngora fiafi malama lokeni mosa maini afetai de fatasi mai ile ne va ngora fiafi ya se uso tal fa se uso ya huko alofa tele mo o mar fa tu uso ya ifo se temi tato felo ya ai o ringe ya ka fela ka nga ko ki ku mai ngale ko tiki ya mai ro di mai ya ko fo ya ko ka di mai ya oi America Samoa taito Peteru ya Lola Liosiosi Elifania ya o sasa o JR Finau ya o ma ai o plata ivao afasene eti so ifo manuia Siosi ya o Sasai Brown fa manu ba mua ya pero so tato tuno Harry Petelo Suesa Matia ya fa fetai fa tasi mai ni ba ngona fiafi ai o la tato tartar no ya ma fa solo tu lava ya nisi fo yo malu le tunu fo fa tasi mai le la tato se etu no tato YouTube ile mamaru fo tato tunu fo fa tasi mai ngi ko manga ku mai wa ave fo ile fa mo Facebook le ngalo o to ile le ngalo o to ile to sao ta wa ya o foi ni e sai pa fa pe vole to la o tu lo swafa ile lisio tupe manga kua ya lisio kupe ai yusi la aso ai yusi to ga fofu oi sole pa wale me ya mangingo la vole le luofa si ma pe ko fa si ma koi faila wo ka umama si iro no ku ukaringa si ya no ku wale karinga wang la vale nga ya ya e kinga ngai lor ko inga le sanga fa o fa fa longo pe ya o la ku o la fa fo la fa yo e nai o tato tua wa fai langi le tu ngasi e se foi le matango fie pe atatu to manatu i la fo yaso
e whaalongo lava le leitio. A sau pese whaaleanga nuu fo iere tu AP. O e kake ke ia o lai whai aka whiau ia wao ke mai kaua uia i tua o seo tina ia kake ke ia rako ai a soni. La ua fiki le whala la ua fiki le whala malue. Pe ia o lai ko kongo le ia wa e loa se uso ia huko. Ia seo matou grandfather fo ia po le tama fo ia na o matou matua tina. Ia e aro luar mako ko inga. Ave e aro luar ke ia wa ya kuna fiki le fala. Pe ia lai ko kongo o le pese e fa alongo le kanga le kan pese kongo le o le kio. Ia o te tari tonu lo ia lava nei matua fa pena nei taimi. E aro luar fo ile ia maua nei pese fa leanga nu o vai ta mai lumo I lava I lungo le tio fa sala lau tai pe o tu AP. Ya o lesi taimi fo ia maua I lungo le ala leo le sunga ya fo mai tu mana tukunga. Ya por talo fa FM. E alo luata mai le sunga fo ya fo mai tu. Ya wai lo le la to la fa sala lau. Ila to ia nga fa sala lau le tio sa mone. Ya o lesi ala leo le ta o mai pese ia. O ila ala leo le le taimi o por Columbia le ale sunga ya savea le atawa. Nai pese fa aleanga nu. O le si ala leo o le ala leo le ala Samoa. Po le tio le ala Samoa mai sini Australia. Ya fia ya nai tamama nai tira matua. E to manatu. O isi sa finga po isi vivinga. O le vai taimi o le sisi nga fu o le lusu lima tau sanga. Taru on tuto tasi Samoa. Ar kai minele wo sul mo ku puka usanga. Wo ese fo ila le fatu ngal temine. Pe fua I le taimi fatu lusu lima tau sanga talu on tuto tasi Samoa. Or kai mingai wo sasa solo mari mei ngol pia ko ke fa longo aku le kasalinga ka pia ngol pia. Sorry ko yang ava ya ko ka bili pia ngol. Ya olaso. Or papalau fala sasar papalau fala pa ke ya o ngai lulu mo mongo ho yo ka ko fanguin ko kola fangun ki o ka ho nga yai ye kui mon mor ka fui mo mongo yang alu lula ya le ke fa longo o le selo ke fa longo le ma ia I la fa longo ya e ni se tu pulanga ni yo na po ya le tio ho se wa la tele fia I fa tu ai nei mo fia la to fa tu o tal folk ya o ya o ar kenyo ke faro longo foi kamanga o ka ka fio lai le sasa le fala wai atato to manatui o isi fa fia na masani to ina malo matu ma vea ya mamena no foi ya wa foi le o nga me foi ya fa porque wila por isi nga fo le nga solo nga me o le lama solo mai si o isi ngu ia e fai ya kwa ya sa o fai ko peken fai kwa ya ngari ma ke ale wo kwa ya me ponsa me na tupu laso tato to mana tu ya ya le taimi e fa sa wo ilungo tatu wala ata e se mata o fi mana tu ai pea na yo tato tu wa fai langi fo la mo ya ile na fo taimi le tau mo fai nga fo ma fatu langa ia se fainga malo mo so tatu watunu ya ai me se matou nei o fiola I sa monei ya ai o tatu fa longo ile saunoanga matango fie mai le fionga fo tai on malo le fionga le li par mia ia le fionga la u le male to pe ona awina tu sa o mai New Zealand ya tele le vesio le aso na fi o ka le mau vesi ya ile tulanga fo ile bo pei fo ile I la wa ai bo pei o se mea e fo e pei o se me fo le malanga o minister pe amana o mia singa bai fa fo se e mo o mia ai ia le o va le e ta o mo meu air ambulance po va le ia le mo meu kai pe o ka va le afie e will solo ila wala I samone ma tunu o to o mawa ai pe wa o kere no pone ane me o ai fai mai pe o se me fo ngai me o lewa mai ta watu
ia le ua whawhetai ile taitai o le malo o winga yo le tamali e ese le matango fie ile tātou mai tau. Ile tūlanga fo ile update mai ale atunu. Lea lava ua e leo se me fu ile la au del mali atoa le tūlanga le tala noa mai a Samoa. Ele fu. Na mata mai lava ile taimi na savali ese mai ai ya mai le vanga fa ufai fo e puipuia ya tau tangata le na taimi fatulanga fatula ile vanga fa ufai fatu tu le tu Samoa tasi sa wa lava savalinga le wa o mai lava wa avea ia mataita yo le malo wa avea papa le mio le malo tu tasi Samoa o le ngeia fa ile so kanga va va la kali e ia ni so na tunu toi titia kai peia o le ngi o pen koko la uipu koko le ele fia yai e ala ga fia yai onga e mafau fau o le mele wala ko mafau fau yai o le mele e pule ile ko o le famasi no na le tua ile la u le mali to le waka ngofi ka fai ma ke yala ya wo so fa ye de loko o so fa ye manatu ma ke yale wo ikafua ile ta mari ele fofo ile me yo mai lava le taimi na tau mafai mai ele vai fa fai tu la mai le lo tasi sa fai lava so tanga va lata yo sa tala no awai ai ni si na lato se e mai le tau mafai ngal va fa fai le vai tau na lo tasi fa solo mai ma tu la mai lo fa nga malo lo tasi fa tu le tu sa mo tasi ke ya wanga ngalo wole ko tara no pe ona masani ai I fainga ia le so tanga va la lata le male tunu le pe ona fa wa le la le male to ai pia fo ngale ko ya wo kuskusi mai lungo pe ta failang fa ya la ko kuskusi ngai no Facebook pe fa winga lua le nga o ai ngo ka ko va ai ina o tu la mai ya pe fea matulanga ya le ngase malo ile paya inga len mava tune yo inga la nga ko lo ai le ai le ko inga ka ngaka ikua inga ka ngaka la nginga kongo mele ya tatou tele to fitara no le na vaenga ai tatou tianga isa tatou ia ile fa au pea ele fionga le lipa le mia wai o esele va la tau so tanga le ya vai wa vea la mataita ai manatu mai Samoa la si ngase la sa ili malosi la sa ili tongfiti ya tunu mau New Zealand ai manatu mai la vaisiona tunu Samoa ni ele fo po fea lava malanga ila au li vala au dia ya ma sa vali pe ona nga ya fe lo ai fo ima sapora sa fatu tu Samoa tas update mata to ya tunu muria ya tala no mai la au de fa nga mai la nai tu la muli atara no ya le taimi panga no atara no mai la udel mali to fa nga ina na tu la on Facebook ai ole tu langa ia me uma wa masani le sota ingale mala tu no wa matua I mausali masani yo ele fo ya le ala mo modi na vala nga fa tai le fionga fo le li pa le mia ya le atara no fia mai ma mo mori mai ona lo fa anga so tatu watunu ele o yai foi se me o popolo ele ta ingol malo o le ta I wa yai lo na fa tuanga le wa malanga e sa ili tonfiti e pei ona fautua ina ia na fo mai ia ka ko wa yai wai ele ta una tia wo wa isi kala I fa me wa mama upu mama fo fama ai o le memoria ia ya e kai pe ya le mu vole le pa u le vai e pe ya wa e alu pa u le mu o vai le nga u le fer vai foi peta se la so ke malo le fale e fo for o vai le la ngong e ko ke ya o vai le lo tala ya ai na fautu ai na ya na fo mai ai mai se o le tu langa o io le pa le mio malo tu tasu Samoa fautu ai na ya na fo mai ta tau la na alu e va ai se fo mai fa ya na siaki masani ya de alan pe malangai fe sota inga pe ona ta ua le fionga le pale mia le fia nei e pe ona tala noa mai ai I New Zealand I Porirua
oi o le na sosoani ai le fionga i le min star o le mtanga luenga onga le fionga ya ai ono Alec Eke Roma le fili o isi e la lafi mai fake page wai pe o le fili le o isi e la lafi mai fake page le anga ka ko va ai kingo ka nga faya ye siko ingo o ai ono se ia o mai lava nga sau fake page le ka ke vai ko ala fai le ala vai fe sota inga ka masa sao ia fe so ka ima fe so soani ta pena le fa mo le malanga ta le ana manino for sa no anga le fionga le pa le mia uti le tulanga ni le tupe o lo fa nga yo yesu tatu watu no time nei o le mena ele ai lava se sene apa ale tato malo wa manatu taitai le ai le au sikaulanga sionga ainga matapena siona ainga tapena fa mo le ya ma le sosoani na tato supporters wai ele ai ma se sapora al fatto le tu sa mo tasi va per mai le ai mo kile manga fa aru le ai o le kaimi manga mi ai o le kaimi piko siri nganga lo lofi tangata lo lofa oi matangata fia tongi ma o si taulanga wa masani la todo si taulanga ya la manino lele ele ai se tu pe so tatu watunu o tongi no valele le se tu pe so tatu watunu o ela le ai ke masaro salo fo ilele ma ba fa pe ba ya mama ke lo la fo kwanga o sa o la fisilia anga fili shem leo to mai mano anga fili shem leo pole officer sili o le mtanga luenga al pale mia marka peneta ai se rongo ke nga ko ke fisilia makari sa o fola ia le pe fai o ko wa ia le o ko vale ia mai le asi se poporia o ko pe ko ka ko pe le asi se poporia ku ia o le me pito sili no ave ia fataua ya o lea ua so tai po lea ua fai lo mai ya le fionga le li parmia o lo malosi le se me o fale tonu o lo tu maule malosi ya ai na o lava fatau no le fautuanga na yana fo mai ya tu sai fo i male alu vai fo mai yoe tato uma yoe kako uma awangi o kako mangaku kako malosi tau lava na mau sina time ya vai fo mai ya ai mai se ya ko nga kingo ngei kai pe fo o la vele li o tu langa fo le mamma fortino ya o botele swinga o le show so fo ya le matsila ya ona o le fa maoni ya le matsila tu langa ilana i le savaringa la fa nga yoi i tu langa i tau mafa i tu langa i le tausiaina o le soifua maloloina i mea ai mo le pena ina ua fautuaina foʻi e nai ana fomai foʻi atunu mamao ia le ala ua makua ke lē ala suiga solo ke loga a koe filifili sila e alu i le aua le matu samoa o ke loga pe keʻi ua siikia i ma le tulaga le matu samoa ae fai aʻoga ai tuiloma ioi a le tulaga lenā le a fiafia lava lenia fiafi ua maua mai se feiloaʻiga ma le afioga le lipalemia ya ilungo lana itu lau matala no mai ya ai tiri fa yerta to proklame ya le lau fa ilo to yo lo manu ya me uma ile si nga se tato tai ya le pale mia o so tato watunu ya tato tatalo ya fa fo ilo na malosi ya awai o le me monia ya o ke le loa i ka ngaka pore ale me le nga feika ile ka mari o le ku ya ai ko ipea ko ipea e o lana nafi o le fa mo le ana nafi pe ona ia ile malanga por tu ua ia le fionga le ni pale mia o le malai valele fa va malo i fale olo ai malanga atu mo New Zealand le sa fa pe ona malanga atu ai ile tu langa o anga masani ia ole na share mai la sesi ta ule le video por kiripi le sa fa pe ona avana i longa ele tu lau fo ile tau fa le anga lea fui maono e tu lo la suafa tu lo wa suafa ta wo ainga wo fata sina nei tangata ya la to itu lau ya la to itu lau ya fake page yo o kere lo apura me len kaukala ma fai o ka se para kalafa
ai vai ngo kango mai la lore wa poloka we ri kula ngo kango la la lo mai le fa nga ri tu la wo watari o kango mai la lo se o kango vo ile le sia ma va se fe au o kango ye le le message e ave ko ye le message ka fa le anga ma le ma fo fa ai mo mori ko ya wi ka ko fe au tato talo sia le si nga se tato tai o le enko le nga pu e ko le melia okay lo a view Cameron malavalele o inga e lo ale le yer kaka nga pu e ko le mela le kiripidia yo a fai o se tangata fai nga wenga malavalele a fai o se malu le malo sa yai ile momolinga o le fionga le ni pa le miel malavalele a war tu va atu moni usila va il foma a ke lo ya uya a view le Cameron malavalele e maua le ya o ele ngai pu e me la ga ele o mo ri a fai fo io se kusikala fo inga le lafi ku ori ku laude e fai ngo fia ya inga ka ko ilo ka ka le ku fake page ya yo fai ngo fia ya inga ko ilo le ka ngaka le ku i o le memo mo fata sina swa fata wo a inga le swa fa fo mono tu low o le mero na lua wa ma lo si le mafau la son fa ya fia o fake page le e fo mai e ya ni so na tu no usao la to la te masalo tangata ni tu fake page ya bela a view le camera ma va lele ai va ai o ele e pu e wa ma wale le ya kwa no pu e ngore o le mele ngai lo ra ere nga po o ai ko fake page ya la o fa si malo si fo le o ta fa le nga e o ai a ma wange o se fa nga renga ma va lele ai ama wange o se malu le malo nga malanga aku po se si tangata ofisa na malanga atu e fa ele fionga le pa le mia le nga ye ko shooting aku ngor media ya o ngala fa si fa yu nga ye la nga wa makanga dia e fo idu ngale le tulanga fo le o le ma fo fa nga makanga o so fa ye le fake page le ia le tulanga ia sta mali ile sa ave ma office faton sili so fo maloloina ya por fiona fo ya ai ono ele ke roma o inga nga ye masalongo na ile ka ngaka le ko fake page la nga ma kwa iku kusa le le fo ile issue nga ma ye lungo langa ia ai tu la ma le issue le nga ia kusia i lungo le fake page le o inga ngai lo ai e fai fake page ai fa vale yo o le mea lai fa tai si ta tu no le tu si mai ai fa manatu mai ni si va nga le ya Shirley tu ile tu punga o le fa nga mai no le aka o se tasi fo i sapora sa tato fa tu le tu samotas o se makua i mea sori kula fongo lo fa nga inga o se aka o sesi e fai lau i tu lau tau whareanga e oi la e nane me ringa fai e ma e le winga raptalanga la me kire kang o ye vai sisia e fa au lo ka ko fia i loa mo me nga ringo kango sia i ngola u ma fai se fa man bianga de singa ngase sa i nga tong fiki ale tato pale mia se i viu le camera mra vale se i va aile encore nga pu e ko ka ngaka le video le e mawale le ya inga ka ngaka e oi mawale le inga po ai a voi vai ku se ka kilo po ai a foi o se malo mau kingoa te siringia po o ia le ko fake page le a foi o kusikala se vai la nga le ya ka ngaka ia le masalo mia i ko ri ku laudia ile mata utia ile mata utia male le mafau fau le fai
Yo. Le wo fa ku night mai tu lo. O le fa ko a ka riva. O ke le lo ngi ka ka po le ale fa ma o ngi le ai. E good night mai ngi. Ai ka le ko runga ngi va ve ka ke ala i foi vai e ka ulanga mai se ka fa ka ke ngi. Woi. Ola le online. Yo. Ka ko foi la de tu launa. Ka ko kilo le e marko ko. E ta tau foi ona ave ya ile tato le tuli matai. Mo sui le fu le pulenga malo. Waka kaunga ilo mai lunga le ku lau de mangue le kupu kele longa le mafofa. Yo. Mangue le kupu kele. Ba ai ya le camera mla vale le view. Maua le ngarka ka le langa pu er mele. Yo. Ya tato tarsia ya ile sa ilinga. Langa kaunga sue. Tu si foi lunga ya. Se uso ya upa. Oringa uso ese lo fai. Se uso ya utanga vai ya upa. Sama fetawi ole. Ula ku foi vai la lo ya ai ma filo e male uso. Ya. Bo fa sileva. Po le luar tolu masina tanwai. Sa utara noa ya tu sai mana tu singa foi. Mana la fonga. Awai au tato mafo fau ye. O lesi vo ile tangata sa lango malo si tato vai ma fau fai. Ya le foi tamali. Ai wo ke ya wa ese foi ila lona ia tantonua. Ele ai la se fai na wai le pule fua le si le me ya lango e lesi. Ai fa mo. Awai ke savadi esenga e ko kongi maala ia ile. Ma pie ki ka wai maanga ile vahenga sa e fi ya. Fai wale ka wai la wo fa mo se mera e fa mo ya. Ye se e alofa se usir sila. Wai le ola nga fa penga. Ele kasi le lua le koru le fa le lima nga ka fa pe. Le mea la ya lofa. Ole a fai ma ya wa kula ile fai malo a fai ya ifia. Fai ngelo le ma fau a pa le lima malo se fai malo. Ingi mai oe ave fai lo mo lianga. Ole a lo mako. E ke ma fau ni fa pe. Ma ku ia fa pe wo fa ale power. Ese e alofa. O ngai e ke la vea ele vaenga o le ia yo mana onga whapitoa ele atoa lo malosi. Se e alofa ia. Ioi. Se tau seu sila. O leo atu la ili whainga malo. Ia, ele whapio whaiaku a meo le nganga leo whainga malo. Ai se kau whai fuafua. Se kau whai fuafua. Ia, o ngā kuskusinga ma ngā mea wa e sa mua iai. Wa mama ye ya mama vai ai o ya ke oi awe ke save wor file mu mare ku poko de makar kai ka po le li par mia ai o po mo fainga e fa ma popolo ai ma e ke le ka alo la le malai le ka alo le la udel maliato la ga le mo fai la udel maliato fa ma popo sa mo ato ko ai kiki ya la ko ele ofia yai ile melea mai ku mawala ku la ku ka ko la ku ya kau yo ai ile tu langa iro na ho tele e makwa u fufir malaile ya ile la udel maliato ma fa yo na fa ma popo sa moa wa mar ku la kana ke yai ele o ma fa nga fa ma popo lo ai ele o ma fa me ga le lo fa ku ya wa ko feves ya ifo ya kapuka ele la ko ya ma ale wo boy lo kapuka ele ka yang fa le ko la ko kom fa boy lo kapusala ya ka ya wa e fasi mano lo si yo la fo ga ka ya le avo ko fe kusia ma ko feves ya ma le ki ole singi ya wa ka ko ya ile time to mana tu po le ala un alwenga sa fai. Sa efeso soangi
e faa e nga fai sau so soangi I lau vai nga faa upu fai au wā ia le fai ngā pālota o mwai atuni. E ke koe whesiria o e whapenga o le alo sao taua. E ke le koe whai ala lo vi inga. Ai ke mawhau ama e whawhetai ane lo loto I le atua. A mea wao ngā ia se tautua le au. Wao ngā se taratara noa wao ngā nei porkalame. Ia o au ia o te whawhetai ai le atua. Ua manuia le vaenga whai le whatutu le tusama o tasi. E le tau whailo. Loka ika lango o sio ainga. O wō mapaanga uma o saporas. Atu tū whatasi. Nai porkalame le to laulaua o lau sila fia ele atunu. Sila fia ele atua. Loto na whai ai. Ina ia moli ale fe au I loto. Ia ai o loto mwhina ngalo sio tato atunu. Lewa tino mai. Lewa tino mai. Fo I lale vi inga ile atua ile whao ngā ina. O so matou whatau waa. Whao ngā ina. O so matou leo ma se matou tautua ma se o nanga. Ma tātou uma. A wā angale ai fo I le kōkapua inga o kōwolo mai mo inga porkalame. Ia e whai fua lava. Ia ai o sia tau share, o sia tau like, ma le tau whatotua ina o sa matou tautua porkalame ma lava. Na iuso o nai ala ata whasalalau o le tio whasalalau. Sa moli ai se whiau. Vi ia le atua. Le watino mai. Ai toe au nai mela iti ia. Le tātou te mata I tū watu ia. Ia, o le wanga I whai ngā malo ia I le lātou tiute. Wo tātou whaase e mai fo I tua. Le wo tātou ngā rurua e tu whaatasi si o tātou atunu. Le wo mako ngā rurua e aku. Tu whaatasi si o tātou atunu. O maia. O maia tātou tu whaatasi. Tātou la lango whaatasi. Tātou talia le fina ngalo le atua. Tātou talia. A whai o ia oe o e ngalue, matanga rue ngale malo. E te le talia. Le fina ngalo le atua e pe ona iai le malo tofia. E iai lo tartamunga. E whai fua o ngā ruenga. E whai fua o ngā ruenga. Ai le o iai so wanganga. E wha le lei. Pe whai se tūlanga o sautau tua ia lei. Ai o le mea moni, o le a whai fuala ngā luenga I lo wanganga fo I lea tau ina whatau nu. Ai le o yeise ato toa. A whapeala o e whaafonga mai o e te ngalue le malo, e te ngalue pisinisi tu maoti le malo. Ai o le anganga lea leia te oe. Ia. E silipia e whase tuangalu. Se I whatu lai mai se taimi o le rumanai. Ia le vahenga o lo e lango ye. Ia na e to saure te ngalue. E alofa atu I le tūlanga fo I le I lo nau. Ai le o whaia ma lo loto iai. Wana o na whaatino, ai le o yeise loto iai. Lea wa urufale ua whaafeiloa ia matanga luenga le malo. Ia o lato minister. Ua suia le pulenga malo sa iai. Ia, anga ifola ia lango. Ai e whaalongo kwa oe e ke le au I le fina ngalo le whainga malo le iai mao lato fuafuanga alu mamao mona manuia Samoa. Fase kuangan. Anga ie ke halu e whaiso whakuangan kei kaimi. E vāwea lima kausanga. Ia makapenga mamao mai nesi au ia whaalawiloa mo lau pāki le ke mga whaalawiloa. Ai taatia mai ngā luenga le malo. Pe ia ona sau noa le lau le mariato. Ele onge tangata le atua. Auangi o kou mangaku o kou le kou ngā luenga le malo. Wanga o kou ko kei lo whakino tūlo lava le paia o alii matamaitai ofisa. O le ale a fia fua o tou I se whaamatalanga. Ai fito tonu lava se manatu vai. Ia te ila tou
la tau te leo talia ina le tula i mai le whainga malo whiriwhiria e pei ona iai le fionga le li pāle mia malana ka peneta whiriwhiria. Ioe. Lea lea watu se tua lalo. A e alofa ia Samoa o lou sao taua. A e le lango ni whainga malo o tūlai. Whamawai. Ma se i toni lau manu se i aulia lisi whainga whiriwhiringa. Pe whaamata e tūlai mai e whainga malo le te lango iai. Ioe. Pe whaamaka e kūlai mai e whainga malo le ke lango iai. Ia nga e koe saula ia lea. Ia nga e koe saula ia lea ki whainga luenga. Mai harui fo kau kua whainga malo le ke ngau iai. Nga i lo le whai fua. O lau au nanga. A e le o iai lo loto. E le o iai lo anganga ato e whaatino se mea le leimo Samoa. Mai o le a vea foi oe malango mate. E le anga i le suahau manongi. Eoi. O le a e whakau foi i le kau aloinga o le sā o matanga luenga le malo. Mangkua a e kakai whakau. E whiwa e alo. Langa le apo ia o le whakau peupe. O le whakau pe foi le kamu whai ka ofi le fōlaua. O le tua lalo. Mo oe lava ia i te le lango ina le whainga malo. Fase tuangana. To tele Samoa, to tele le atunu. Eoi. To tele halo ma whanau. La tau te mawhaia ngā ruenga nā. Aua lawangi mangaku sesi. Wanga o ka ika. Eoi. Wanga aua lawangi e whaapea ifo oi lo manatu. Nga o au ke mawhainga. Nga o ngā lua e kūranga nea. Nga o au. Ua nā o au. Le ai. Aua. Eoi. Le ango Samoa. Eoi. Le lope ke aru ese. Ai me ia kursaru fale. Ngofo i lo ngofoa. Le lope ke me ese. Ai ua leba nga ka penga i le akua. Le kungki. E lua koe kau ave lau. Lau ngā ruenga. Wafo i le whewherua ia e ningi nei puki. Ma kilo. Ma learn mai le whaki ngonga lau ngā ruenga. Eoi. Alofa. E alofa i le fōlaunga a le whainga mālo wa iei nei. E le lango i tai wa tōwhia i le tua. Whamone mole. Whase tuangana. O lo sao tā ua whodena i le lavea ina mai o le upenga. Nei masa sai. Eoi. O lo sao tā ua na i le whainga mālo wa e lavea ia mai. Ai fo i le CEO e le lango le whainga malo. E nofo fua pe wanga o le ngalue ona o le tutongi. Ai leo iai se anganga i lango. I lo wata tonunga. Whaia sau whai unga le lei. Whai sau whai unga le lei. Vi ia le atua ia te ila tou. Na ta pua i isi vanga wha whai ai ua whai ngō fie na o lātou lango i le whai ngā whai wa tūla i mai ona o le alofa ia Samoa. Eoi, o tangata tonu ia o le ngā ruenga. O le manuia mai lau vanga whai. Whapasi ngā mea. Ai alo ane. Aua ni o tātou manatu. Matau langi le upu lea. O au. Pe o na sau noa fui laki e pukupo. Mosese. O au. Le ai. E le ngā oe ka penga i le akua. E oe. Mai le ka penga i le akua ngā se mea la ikiki. E ka penga i le akua ka ngaka uma.
a wa e me ese e ka ka le wako yo e ma fai foi e ku ki ga la ku CEO e ma fai foi e tanga le ga lue ave ta vale mtanga lue ngal malo ka lua ku ke lo go fo a mena le mfai ai o tangata pito sili na mana omia o tangata fa maoni o tangata ya lo lofa ya Samoa o tangata e mauti noa la tau te ngānu lue whaatasi ma le whainga mālo. Ioi. Ia. Ua o tātou wā aile ni vai tau. Ua matango fia I Samoa nei la vai ia. I la uia whenua I malau tala noa I tangata. Tangata lau tele. E makua I ese mai taimili nei. Mai le lua olu atasi. I le mahe au whainga pārata lua olu atasi. E o mai kai mini ngai le vai aso mua lua kolu fa oka. Makua I vevela le va fe ese ai o tangata. A le kai mini ngai. Ia. O lunga o penga tawhai langi le kako ke va ai whelau toa. Fe ese ai manatu o upu e la lafo. O langona whaadia. Ai ile whelua ia kota I Samoa nei matala noa I tangata. Tangata sala lango isi vai ngā whaufai. Ua o lato o ifo. Ua o mai whaatasi. Matalia. Le tūlanga I pe ona iai. Le whainga māloto fia le atua. Ioi. Ua o lako kalia I o lako loko. Ua o lako kalia. Le fina ngalo le atua. Ma le upu le whai. Ia. Kako woe ai lea manu waulu. Fa manu yanga ia wa fola mai. E le whaatua tua I le atua sa mo tasi. Kako wanga I ro iai. Kako waru lo iai. Ioi. Toe ia ina pasia le talo le tupe. Ile masina fo. Mi ngoi lopo a mea na ave fa mua. Batuale. Ele faia uma le kai mea kasi. Se angava kau se vai na fa upu fai. So o se fai ngā malo te mokalasi. Ele ngā o Samoa. Ele mi ngoi uma mea I se kai mea kasi. O mea ka fola ile angava kau. E fai fa solo. O le ale me maua le mile patou ma kai mea kasi. E sala lau kasi fo. Ai a fai fa solo. E o I for fai unga le pai inga. Ua maea le anava tau atoa sa fola ya Samoa. Ia. E tupu ane le ngase ha malo le whainga le pai inga nana mawai atu le ilono suma fitu. Le sata ita ia le fionga sa whapito ya fia mena ami mtaafa. E kupu ane le ngase ha malo lea. Ma vai lua ina ai le vai ngawha upai whato tue le tu Samoa tasi. Ua ausia le fitu se fulu 5%. O le anava tau. Ua maea o na whatino. Ua ausia le fitu su 5%. Aore kai mi ngai whako lua kausanga. Lua kausanga masinga. Eoe. Ele I a koasa 5 kausanga. Ai ua ausia le fitu se fulu montupu pasene. O lana anava tau na fola. I campaign o lua o lua tasi. E whapena foi la le mele. Ua uma o na tapena ele ali pale mia malana ka pena ta filfilia. Le vaenga ave yele whamomua. Yoe. Ma wana ingalo si o tato watunu. O le fitu su 5% o tala tupe le toi. Wa le sa fa nga me le malo tausi. Le lusu 5% e fa au wai nga luenga le malo. Ia
le langa ko e wakuru kako emergency budget ele o ko a ko ala se la pasenga o pa ke ki le la fa kala ko ngi ia ile masina fo o ke topa ai se yo tato tuli matai mo tato tatalo ile tua o le a se tapenanga ale minister o tupe male tato fainga malo le fionga le ipa le mia fifiria o le ai ai le kako le me ave ele fa momo le amatanga al pai inga len mavaitu le fato au fale le fainga malo fong ile masino yu lai ona ole taimi ole ngase a malo i fa masinonga ya martu langa lava i mea lava tau porkiki le ala fato au fale tato fainga malo ile ya yu lai o lu olu tasi na ane me ngami ngoi de kaiminga pa ursua vai ngaka penga le package pa ursua vai pa ur tawre tise ono le mafau fau e uru fale ma le fainga malo le natai o le ai ka ko ke fea ngai ma le manganga ele kai nga pepe mangu or covid le a fianga o sa mo or covid ya na tele atala o le a ngau le IPC o le a ngau le pulenga o sua vai yo o kangaka nga piko siri nga leo ke kele iwa ile si kuskala ga sa leo kele ya le mele le la laule ngau mo ngau ya ngau lo ngau o ngasa o ngasa pa uoi mar kisa ko ai yo ngasa pa uoi mar sua vai ko ai sa fia o mai sa mo le package le si il pensiona maua le pensiona ila to e mana o nga fapito polo ketche miliona na tupu ioe anga oso mai ar kaiminga ioe le teleo o vaenga sa fola ile na vata na fatino yu laio le lua olu atasi lua olu tolu fa solo mai lava se ia o ina na tu la ile ngase a malo ona ila tou fo i wale ua ese fo o la tou fina ngalo i tonu ole fainga malo usanga wa kwele i fayangi kengi ai umai fo o malepe sia ka ko wa mio onga wa fai kengi ko wa fai kengi ko ole ala tu langa na tato wa ai la tu langa na tato wa ai pe ia kafi e se le akua le pefulu ngone laulau pe ia e feula le akua le pefulu ngone laulau ile mahe ane o le fainga palota o le fainga palota mua le nei le to atele o minister ka peneta na pa uai fainga palota mua le nei le foi la o le atatu fatani o fea o le ave ia ile fa mua ale pale mia le fionga laude male toa male minister tupe mar kapeleta mar fainga malo po feo le ave il famo mo lua milion no bloqueti le o mon fola o pensiona ale au matutua o le afsitai i le tolu se lautala fa manuyanga mo fa nau mai la vai le afo fortina se ia o ina fana o mai pe tu ese se ina male nganga fo male pepe fo o tausia tu lava se ia atore tolu tausanga o folanga male tele male anoai o folanga le safa pea ona fola ile ai ngol fatu tu ile tu samotas folanga ia na la yona na nau mai le tunu e palota e toi fatu lai mai ni fainga fou ni mea fou a le watu lai
ona sa la lango fo ia iso matou fatauva ina ia fatu mau le tali tonu o tangata ile vai na fa fa ia fatu toile tu sa motas e ui na fa nau mai leisi vai na fa fai i to tonu le fatu toile tu sa motas ya au le ana o tatou va ai yo le ana o tatou va ai na fa nau mai to tonu o le fatu toile tu sa motas ai le fa ngau mai malosi e o for kai mer fenga palo kai sapei vai le ala na o i lava ina to i lalo le vai nga fa fai sa fa na me to tu lo lava le vai nga fa fai le sa mo o poto yo ya tato talia lupe o maunu yo le a wo fo i o kamaka o ke le o mana malama o ke le o mana malama i kamaka o le ma losi o le fiaka mamai a o mea fa ale o la to fina ngalo o le makua vai vai ya yo e langi mai le ka mai o le ma a o mea kala ngoi o le makua i fa vale vale tu lo la va ko se ka fa kai kai la lau mai le ka mai o le ka mai o le ka mai a o mea kala ngoa por alme po fe for la kan fast ka fa hey ele a cosa vai já sol pai fa ko a ko ka ya o le fa ka ko a ko ai le be ka o thick waso ora so luana ka fa ko a ko ka ya le me ka o le vai já so ta lo tu la fa nga malo ele ai se fa nga malo nga o nga curioso kwa ko waku malo ma me ka fola le ai e o atu to tono tilo fia se kupe o yai o ave ele fa mua o le nga a o le mea le alanga sone ko wo ngi fai kala o le fatu le tu sa mo ta sina ko wo ngi fai kala o fast ala la me o ka solo mo le ko curioso mai ma ko vesini por arca me ku fa ko milion amba ono sai o lai mala malama fai pule uma ye to tonu le mauta e ri va ko se ka ko ami o pasi yo ono sai a e lo sa e fai ki o fast vai ma kwa selu fa mo moire o sai ai no ka solo mua lo ko so mai ma e sili fe e me fola fe e pension a fola fe e a ma fola on sai ile ka kau ya o nga e komumu ma e fale nga le ba nga fa u fai nga va vero ka kala le media on sai se yo ka me e ana ko le me paulo me lo ka kalo ya kwa ya lwa ku le me o la ke malosi so ya Yene le fwa ako kaya o la solua. Le vai yaso le fitu aso talu ona fata uto mai. Fako ako kaya o. I le kaiminga fai le faka ukonga. Ewe. Le fiku aso karungu ula i me whainga malo. A ole ngeo le aka pisa. Fa mai ya. Le anga fola mai ngeia. Pensionga ma. Ia le pensionga le kala kuangi. Ava ia isi. O le me fai la kwala. A o kangaka fai kio. E leo ki kangaka ua pensionga. O kangaka ye a iafu i pensionga. A ngai ka mama ki ngā maku. Ko si solo i lunga o penga fai langi no laku le whaangau le manie. Pa mai ia fola mai ngere ka i koru se lau. E le i kalango ara kara kupe. E oe. Ku ia lo va lea la a whaani yani lumo kangaka. Iyo. Ele kala ngara kupe ala ko langa i foe. Ako le malama lama i meia. Ke ro fau kwa. O ese mai ma meia. O ese mai ma meia. Ma le mea ngai kupu se se.
me ngai ringa kupu le ngasu o lo kala ngoa ya ngoa so bala malamba o lo kala ngoa so nga ku la foi e au ngoa ma so i lo se me ya tere fa mo lunga fa pe wo lo se le ai la ka o ngai ka ko ke kilo u ma kwa ya o le fa ku la ka fa nga malo fo fa tala noa o ani fo fuanga fia se lenyo la a matai de talo le tupe fia se lenyo la a matai de fa so fa nga malo fo ai o sai ka ko le ma ko ke o sai ma ko ka po ye ma ko va nga fa u fa a o e le ai ke le i pa lo ka le ma ko va nga fa u fa o sa e o ko fa so e le ngi ma ko me o ma wa o le ngi ma ko ka po se ia fatala no talo tupe ma pasi le talo tupe ona fato a sauro la ia ma fata no mena fola ya o lo sa i le ma e bala lawa ya le amale ko fa fo ya upu ya ki oi ko fa fo ya ki oi ke ngofo ma oi nga upu ya atoana na tatu talo nga vanga le fiafi fa taile tua mai tawato lo malunuia o lo malosi o lo soifo malolo ina lei le tai o tato malo le fionga le li pa le mia le fionga le la u le mali toa ya e fo tato nunga manuia le tapo inga a so tato watunu i ate la to o tai o fa muri so tato watunu le fionga le pa le mia a le tu mawolo e terminate le fionga ya muri pola na rosa ale murio le acting le kaimi ngai mo le tau veina tato whainga malo ono lo malanga fo i le sui pa le mia ya on semo inisio fo no tanga wa vainga nga in ma ya o lo fonkanga ele fo ya tarusia tau manga uma o le tato whainga malo ya ta penanga tato lava ono sai mo tato tapua ia fatau nu ume uma ia e pe ona fola ma manu ia tato uma lava ili fa pito po ina lango le fast ai sa mo akwa ya ai vatu afa tua ya te uto lo so na lafo isi sila ne ya vea fo ilo nau ya mame ma sai ele pega ya ole ala mau pe afa ngana lo ko le a mau le pu a lo ko le a mau le pu a paula me mau o lo mau ko mau le pu pa taile so tato atunu fatasi mane ne fiafi manuia ya le fiafi fanga malolonga fa taile tato kompania motonga fa o pe le unanga pe ona yai ai bai to fai lo atu fa mo Wellington fa mo Wellington fa fero e trefo il tama ya pesta ya feta matalasi ya pe ona ya al famu moile Wellington o se fia fo ile le ai ngor fato to le tu sa mo tasi ya e tu sai fo i male il tato fa mo sa ta pena fatasi ile ma ko sa mo ngi ma o ko ma ngai fafo e pe ona yeri ta pena ya aso suma fitu setema aso suma fitu ole masina ne setema afio mai so mai maliu mai ile taimi ono le fiafi sulu tu lo po por vai wanga le po le venue ta let's por lua ya o le tau le ticket luas futala fa so tai numera o lo fitu valu fitu iva toru tasilima to fa fo mai o lo fitu valu fitu iva toru tasilima fa so tai le numera na telefoni mo sa ticket ya war fa mo tatu ai ngor fa to le tu sa mo tasi i Wellington Wellington ai nga fast ya e tatu sapa ya limatala ya me masang yai i po fie fa pe ya anga i foi so tatu tunu pe e lata yai i no fuanga le ya lang fo na ya e lang oi fa mo nga ya pi se fa fitai fo ile mo mai tatu fa mo vi ya ile tua ya
tulanga na le fiafi awone ngalo fa solo tato fa pitoa le motonga mole sa tamaiti ya su watu matala awatu tato motonga tato filo ayai te mai moa mai silsila ile tele malana noai ya tato oloa me afale ye fa ila filfilinga alwatu filifili se ia matango fie su ye la useki no foa fa malu ya alwatu va ai pole ase se me afale matango fie fe tawi malo mole me alo fola sa tamaiti ya ta pena i fo ila utaringa malo mo ki simasi la to ya tulanga na faftai tele so tatu watunu mo moli mai faftai tatu company no motonga ya ni mamalo so tatu watunu olo fa aina o nga uma tai pe masini malori fartani malo o tulanga i vai fa natura ya mara tulanga ya tatu me afale ta pena sa ili se me afale anga ta molo moto no lawa o le motonga tani telefoni lua fa o no fa tonu tasi valu i valu numero na lua mo tato me afale ya ai o le lua fitu o tasi mo tato fatali malo fai mai sa booking online ya peso tai mai kota ya peso tai tato official motonga tulanga ta vale rent so tai mai pa na mia tenga lua tu e vai sa ta vale ya walo fio mai mo su mai ya ta mo nei i taimi fo ya sesi mai ainga ya ira tai le vai tau lo tamaiti vai tau krismasi ya le fa mau ku mo mea awani e sau e tau no fo mla valele tau vai sa ta vale tongi le hai so tai mai ya ta pena tula ya kota tula na ya na lo malanga mai lava ya o ta pena atu lo fartari malo ta pena atu le tula ngai lo ta vale rent e fa ngai sa mo nei ya vai pe so tai online ya pe so tai sa me ta tato ngaru ela ia fa so tai ya mo la to lo tu si mai tato lulu ya fa so tai tato committee fa so tai de fionga ya pulea I fai mata sua ya man to fine fo ya Lise Smith ya olo ya tato tu si lulu ya to toi mai to fa foi mai ya olo fa ta wina si vaenga na se I tau fai so tai ma mai le numero ya e ta watu tato watu no so tai yai ai na ole messenger ma Facebook ye ma fai no so tai yai ya o la to foi sa fa peona avatu tusi ya tau pe ya to se meto valu peto I va tusi tusi ele fa fo ia mai so tatu watunu tusi ana ya tau fa mole lava o to ia na fata wina ma vatu tusi sia se ia lo lofa fa fo mai lo ia ina to lo na mi tusi fa pe fa tau de lei ale ai va fa fo mai si fa tau ni si o la tunu le o mana o mia tato tusi ia mo tato se I masina fo aso sulu valu o fa ma popo o mata tato tusi lulu ai se I tato lulu se ina ia tato ta vale fo la o tutu le tato Land Cruiser ia ma tato Hyundai SUV tu ai no le Creta ia o wala tato fa mo ia a wala sa I ngola me tonu a wala masina fo nei le fai submission mo muri tato lo ia KC ma lo ia fo I local ya war tato fa mo fa masno ai pe ona fa nga solo mai se temi utona ya ai e fo fuel la fa un fa masno le ile masina fo o topa ya o tu langa na o lo sauta ua ya I sa I ngola me ton ya to tongo sautu silu lupo sau ticket ya fa fitai fo ile tunu sa to tongi tusi ma wo fa ma popo mai se le ni tonu ya le wa I limo committee ya fa mole o to ile I tau au ina mai tusi to tonu pe fa tau pe le fa tau ya fa o mai tusi fa ma popo tato fa mo masina fo ile aso to su matasi ya tu langa na fa fo aso tato watunu ya angale leile tu e fa nga malolonga ya nai fa na wa onga foi ta pena o lato wa onga le ni foi vayaso ya mata pena wa onga belo tomaiti se tanga ya o to afta vale ye ta fala nei fa nau fe nga solo I o ya lato wa onga mea ya waile asala wa vayaso fa obla ve tupu mai ma wa so fua ya ai ngata ile o vai tau lava nei o lo tomaiti ele misiale mai ma so fua na ya lo fa nau e ma fua mai fa obla ta vale ya ave man fa tauta ave male to ale leilo sa ina ia sa ngale bu alu mafanau ya masira tunu la tele
whaftai tere lava ia te utou, hangane nei mai, le nei foi, whatawa, mai se sio ainga, whawhitai a whatumu la vele atua mea uma whangau, ia ona o le tau alofa tūlai, ma le tau fia soaswani, ia wa foi le atina o nei foi ainga, ia whamanuia le atua ia te utou, uma lava mafta mai lea fiafi, manuia whainga malolonga, tato whiro ina so mua tai au, ai mo taimi nei, whasoi fuaia.